adumot digiti talagang matiktiketan ka po pay laong karigiti panag park ta karigiti ka kasi. Well, ma'am, actually, tawag ko no traffic kami sa sila nagpapa-assist lang mo ba? So, damit bigiti palawin mo talagang naka-parking. Tumawag at no, nagpa-assist kami. Kaya damit mo. Dati nga road cap, anya iti plano kayo sa makita talagang narway dagiti ag dalyasat nga behikulo dati mismo na parkingan na iti kotse iti agdamakan. Kasi kumat ma'am, gabuta alam agit agununi tayo met diri kasi balay ti aking go angem rimor da kanumet. Alagi iuray mi aswang ket ma'am ta sarita tidak yakar da basiden kunuhan dili option tayo no yakar da wenno paguyod tayo. Ma'am, ta narigat met nga paguyod ko nga hantay pakamo kadakwa data dita bakit no daday met isak lang tayo. Okay, when narod ka pa. Dati ka di kap kat saan ka na ipadanon kinyayo? Dati kailangan nga reklamo nga na parking dati nga lugar na din. Actually, ma'am, handamin ko nga mas madanon no, kalkalinisan kami ngayon, ma'am. Ito sa time na ibagak iliwawin yung yang. So, mo lang kap nga dinilaw yung dito nasa o nga nakapark nga kotse. Dak Mariro last month. So, medyo nga na payahan kap na talaga nga nakaparada dati lugar dito. So, siguro, ma'am, dito na, nagpa-Manila ka nung sanot si aking bukangan. So nga, ipakamumilat ta, dito pamilya nga. So, anak ko na tatawagan da ba? No, da pangyakaran da, yakar dan, no, da pangikarahyan da. No, kasi ko na, yet option mo ka, ma'am. Patuwing, no. Kap, karati ka gundaway, bakit ka tatapay ni Bompo J? Bompo J, ani follow-up question, kaniya po kapitan no na tanggalay. Maraming salamat, Bombo Cristel, na imbag nga bigat mo, Apo Kapitan. Well, sir, good morning, mate. Yes, sir. Sir, umo natin amin kahit kung ibasa, dati naipadanon, iti Bombo Radyo Lawag. Wala na doy, Apo, ringan yuman ni Kapitan Kaday, ti Barangay 9, ti Lawag, takitan na dito in parking, ti Kabagyan na, nga kotse nga nakaluban, ti Tolda nga perdi, nabayagen, flat pay amin nga ligay na, iti Zamora Street, ket busy road daytoy, dakkel atak mi nga tricyclean. Umo natin amin, Apo Kapitan, Kabagyan niyo, daytoy weno saan? Pakiulit, sir. Datoy kukwa iti kotse, kabagyan niyo isuda, weno saan na po, Kapitan? Ay, umuna po ket, hangkong kabagyan nila. Kasi no, sak apo kabagyan hangko i-tolerate gasto na baka po. So nga, dispensaryan, digili, nagreklamo, masungbalat nila hangko kabagyan yan. Okay. Sir, para kadagiti listeners and viewers tayo, tapnon ni Kastaket, amudag, lalo kadagiti kabaranggayan nyo, kasano nga rod may ibaga, iti mesa nga kabaranggayan nyo, nga batog met ti balay ko. Deta nga paset ti kalsada, iso nga addaan ti karbengak nga agparking. Anat kinapagpaiswanan na, did say Apo Kapitan? Umuna-unay, sir, ti kalsada, hanga pagparkingan, sir. Ito nga, dapat na kuman, dalugan nyo apo, ayun bin na sa dakarahe yun, at nunuhan kay nga makakwat obstruction i-kwa. At kalsada, apo get for public use nga min dito, hanga mabalin mo isod pagparkingan, isod gabo na nga, naingitod dadati, di ko nga road clearing apo. Iso nga ro, Apo Kapitan, adadagiti kabaelan na nga gumatang ti kotse, nga mahandamat kabaelan ti agaramid, ti garahe da. But anyway, Apo Kapitan, dati ka di, iti first time, umuna nga gundaway nga, dati kasoy nga na-report kada kayo, when no, adadagiti imununan nga sinampulan tayon, idin, nga hanga dumdumngag nga agparking, iti igit ti kalsada, Apo Kapitan. Actually, sir, adda imununan apo nga, sinampulan tayo, kasawa di pa nag-ticket, kadagwa, adun sir, adun. Okay, alag, yaman kami, Apo Kapitan, kada ito yung
aramidan nyo kasi in fairness, iti panagdurong ti Bomboradzo ket makunamit ti kadwa tayo nga ada iti aksyon. Ket akas kunayo Apo Kapitan, agmalem iti ipa nga ipawayway ket no handa nga dumngeg tuyo dati nga nasa nga luganen. Well, sir, at di panangi kaso di reklamo da, narigat men no di aksyonan, sir. Well, Okay. sir. Apo Kapitan, nagyaman kami. Pakian anos, detoy kat do dagiti kakabsat ti nga tricyclean nga medyo taktak kano kan kwada detoy nga pagdaliasatan dita Barangay 9 dito Syudad Tilawag. Ngem na dapat iti panawagan tayo, mensahe tayo kadagiti ka barangayan tayo. Apo Kapitan, go ahead. Well, sir, digiti ka barangay mi abo to na agina no siya titinulong tayo tatno ni kasta pada iti barangay tayo apo. Iko na no anat ti paglintegan suruten tela tabasiden abo tawamit pakan anuan tayo no sumurot tayo.